Canal dial con ne dial gurgen o de live ke de video ne kien mite video me cha record ke me cha pre record mite ke jikel ke gurje woto de ye las live ke ko da ro play karwade te dub daro tikete do banyam te me cha le go stream the video link be latin the video bro play ka Facebook ke bro play ka YouTube na ma do ken do bere de ojin bu ka software machale OBS again and one agent OBS mishi download ka yo mishi download chi install ka computer ru men belel jana beje moy ka gwas mandi video di play ka je ka computer ru ka kuro de play ka Facebook and OBS ben yodie do dan de download ka je Kenya mena do badan ndere one live ka je ka Facebook ke ka YouTube ben yodie ka do de mangwa de yen ngai ka je lara ya kelman gwa na jan jana ko to de yen duna de yen go otin dia la gorin ga de yirun lo ka ba ka yodie shere kan ba gore na dia le ko kien bo tin lainga ke tin ngai ka ngwak ba ka nyin kien ba ko gore je ba social media da ke YouTube ke Facebook da ke Twitter ke Instagram ke TikTok ke Lucky kana tin galen ko kien tin den nang nyam ba ka gor ka ba ka ngash ga lodien ajan do ba ko de koro dan gor ko kon to kon ke ngis to go ko to kon ngis to go baro dan lok kam ne kon ani gor je en me ko bia so do daro kon gor bia ngash ba ka nyodi manyam e go stream rewde men surely OBS go stream take a care go stream gen online website me bro register ten me bro register go reje en auto di video kel ka chang ka 30 minutes bija play ka Facebook do live ke YouTube do no man go kono kwasa me o ban ka play ka Facebook ka ngu ke go stream kam na jimene jan doko rodien yo mishi video shilling shilare a changde le jenten a shila wewe ko to biu git boror shulo play a changti offline jan gwa ka go stream do no jan kam na ji shankel karwade sorry jan kam na ji menene ti jan doko rodien yo broda gek birun bila live ki after 24 hours ki tan ndari do ngwan be jukule nyago moj ka chance gadien jan and go streamer they pay mandija European miti ke PayPal ke ti ke other internet payment ke online payment mingeji ke ti ka kan dere jiloten do no ko kon go madong woda kan kon kan jigo to na me ken me de kon bak men go ko OBS ne OBS agin be use ko do dan guri ke je they use ka tanke lo ka board dan guri ke je ko jena software ni be install je ka computer go ka Facebook go ka live video yetwan then be mandan te ko OBS we to share ka na ideal kon te ka Facebook ke ka page ke your profile and more ajena dan go ready la kon no one the OBS be garage OBS no be twan rich gen OBS na ma be twan mishaben abaje moy option take a window ka macOS ka Linux man go ri gome don't use any window be to twan kam go ni macOS be to twan gome be window be twan mishi window nen be new window be pop up ya nen gome an ngade de kuro download gome DNN jen tagama OBS studio 85 megabyte Corodian or Misha Togo yo Misha Tok a the downloads Bishua Koto be we install the OBS studio .exe ko use ne mark again a kello Bishu Guru to be mandan and dairy Kamisha Tok and then be issue install. So let me try to go back. Gome your bro download already, but in your download. Binan gome OBS again, and then be should unzip. Me take a zip file. Come take a zip file right now. Jana
this one. Then they should try. Mashi try barada install ka computer. Mashi road install. Let's say you open it, and then you let. Right now I can put there already take tell them did the take already no one. The next thing order con machine